Biashara na arimi bambirane bakuthethanikira bakuwa mabroka barabara yatete kuona muri bo banyamari bonene akiarimu biashara Jacob Mantile uwete mbroka yisiri uramirana mauri yandi na bakinya Somalia bakethira bakiongela mbesa ure woti bokimera kebo ambirite kulikithwa. Nicholas Chabari aina atatu nkoloki gagolelia mirada ai Mira ikimenyekana aneo kimera akiragiteithagiria anene muno atu ubanterino ochiagembe mantuni mwanya na kuona mbeca aciao kuthina mbere na uturo obwao indi kuri na ugwati bonene kinya gwethiro thoko ya Somalia rio ati bariuga biashara itikobwa abwega mwankathaino nuntu antu baba kugura mira ino baina mibango yao ya kando ira bakuthina mbere na kwinyiria ni omurimi na mubiashara wa mira kuma nterino chiagembe mirada ai mu Somalia iturire tundu kimwe chiringi mana thatu rigero aureta kale burarwa chiringi mana thatu na ara Somalia tundu kimwe kiu kirendo chiringi ngirinya na iko ntombete na nkona umire kwendwa miratha ine mingi na lakini bate kwenda kwengela quantity mirere wita Somalia bethi mira bakaura mireme nini kenda na bobendia nara baetie mirete bakairia nto baekera miranga ene ita Mandera kenda mire kinya kwembeka ibendia kale lakini kurana wabaturera isi. Jacob Mantile ne mubiashara wa mira akiuga ikubatiri kwithira ukithingatirwo kuonekana ati atongeria abonthe baegembe na kinya miru ngima ibakuthetera kimera giki kia mira ne kenda kiona thoko bwega noe murimi ungi na urane murungamiri wa sub county ya Kiengo twekirimi mukambi aliuga ibwega bunge bakaira motion ikiri bunge ne kenda mira kinya rutarutwa akiri list ya amanto megienda wacha kulevya ugagutho mtu onkandamia na turakuthetera mire ira oneme yari ni atete na mtu okuwa ari mewa mire iba kuinyo murimi mira arendie tondo chiringi mana ile deko chome bile bidirike ro chiringi 120 ne tondo ke muntu yo kiora ekiendie ngirinya na ote muntu ukona yau bibone te inteto sha itene to mishakoro ya nithia mero mira niyo backbone ya antu bembe. And I feel a lot of pain ria mtu akuringa siasa kana musiasa akuringa siasa na mira na batu kumenya kuri ita mira irari na thina rutero Somalia na antu betu bara thina muno especially ita ya corona kam kuromba legislation chonde igitha sumbunge duare na kande riwa mira is a drug now weta burete legislation ekuwa mira neri tokina kanda that time batu ya nduwembe tukono obono kuthetera muembe Kumagembe North Betan Class Chabari.